Znači, kao dugogodišnji uposlenik javne ustanove Muzej Sarajeva, prilikom pravljenja plana za proteklu godinu, želio sam malo da promijenim, nešto drugačije da pokažem što nije prikazivano, a inače dostupna mi je zbirka starih fotografija koju sam sortirao tokom svoga rada. Izabrao sam za ovu izložbu kolekciju Koste Mandića, gdje sam nekoliko stotina fotografija pregledao i odabrao sam, mislim, najupečatljivijih 100 fotografija koje se nalaze na ovoj izložbi. I kroz dalje istraživanje koje je bio Kosta Mandić, došao sam do saznanja da u historijskom arhivu postoje dokumenti koje on ostavio i onda sam predložio da zajedno radimo izložbu jer je njima bilo prošle godine 70 godina, a nama ove godine. Želio sam prije svega da današnji građani, stanovnici Sarajeva, da vide kako je nekad Sarajevo izgledalo, znači s početkom u prvoj polovici prošloga stoljeća. Kada pogledate ta lica, taj život stanovnika Sarajeva toga vremena, koliko su bili opušteni i okrenuti jedni drugima, koliko je bilo izraženo to jedno zajedništvo. Danas smo udaljeni jedni od drugih i danas smo svi, odnosno većina običnih ljudi i građana Sarajeva pod teretom svakodnevnih briga. A što me dojmilo još kada sam vidio ove fascinantne dokumente iz historijskog arhiva, kako se tad Sarajevo razvijalo, znači svako vrijeme je imalo svoj razvoj pravilan i svoje vreme i vidimo kako se tada Sarajevo jest bilo manje, ali se mnogo planski razvijalo i sporije nego danas. Meni se kolega Igor obratio sa svojom kolekcijom fotografija Koste Mandića. Mi smo u arhivu našli u našoj zbirci Varijat, to je znači zbirka dokumenata, smo našli dokumente Koste Mandića koji je uradio opise ulica grada Sarajeva, radio je dosta statističkih podataka iz vremena za vrijeme Kraljevne Jugoslavije. Fotografije koje su oni imali su također bile iz Kraljevne Jugoslavije, tako da smo imali baš finu suradnju i lijepa ideja. Iz lijepe ideje, ali nastavlja još ljepša izložba. Pa nama je ova godina jubilej, kako smo već malo i ambiciozno možda i startali ovu godinu. Ovo nam je već druga izložba u ovoj godini i zadovoljstvo nam je da smo tu radili u saradnji sa historijskim arhivom s kojim inače sarađujemo već duži period. Obljetnica i njima je bila, znači, par dana prije ovog, znači 18. Njima 70 godina, nama je sad 19. 70 godina. Tako da se ovo sve uklapa, znači, u taj naše obilježavanje 70 godina muzeja Sarajeva. Muzej Sarajeva je Sarajevo, ili Sarajevo je muzej. Tako da, naravno da je to tema neiscrpna i ono što najviše muzej posjeduje upravo, znači ono što je vezano za sam grad Sarajevo. Arhiv i muzej imaju na neki način tu priliku i obavezu da sarađuju, s obzirom da se svaka od ovih ustanova iz svoga domena odnosi na čuvanje kulturne baštine grada Sarajeva, a i šire Bosne i Hercegovine. Historijski arhiv Sarajeva je u protekloj 2018. godini obilježio 80 godina rada, a ova 2019. je jubilarna 70. godišnjica rada muzeja. Tako da smo mi na kraju 2018. godine odlučili da zajedno uđemo u ovaj projekat u kojem će arhiv završiti svoju jubilarnu godinu, a muzej je započet. I naravno, ovo nije prvi zajednički projekat. Arhiv i muzej imaju dugogodišnju saradnju. U proteklih 7 decenija smo mnogo puta imali nekoliko zajedničkih projekata, tako da se nadam da će to biti i ne sumnjam da će to biti i u buduće. Prvi naš zajednički projekat će biti već obilježavanje Dana nezavisnosti 1. marta, kada će arhiv i muzej zajedno ugostiti jednu izložbu jedne kulturne ustanove iz Bosne i Hercegovine, ali još uvijek vam neće otkrivati njeno ime.